Ngasigi maruiba pauda sarkar wanted lauthokhiba JC ILPS ki hanagi convener Ratan ngasi miyam amangda thortuna kuthang chara henbada sarug yakre. Police constable candidate chingna kaukiba economic blockade tak gari kaya amangata thokre miyoi manga sokle. Amadi Nazma Habturabu Manipur Anova governor in Hakiba Loina state ani union territory amagi governor so India ki president Hakre. Kurumjari ISTV Pau Miyang Tabiri Basimbu Taramnuk Chari Hauzik Pau Santong Pichari सरकार ने वांटेड लाउथोखिबा जेसी आईएलपीएस की हानगी कन्वेनर खोंद्राम रतन ngasiमिया ममंग थोक्तुना खुथांग चरा हेनबदा सरुग याख्रे कैशांपात लेमिजम लेकाय दलेबा कम्युनिटी हॉल द चथरखिबा मणिपुर दा आईएलपी चनहलु असेंबली दा अनोबा आईएलपी की बिल पास तौ सरकार गे यानखिबा एग्रीमेंट थबक त ओंथो रतन वांटेड लाउथोपा यानिंगदे रतन बु वांटेड लाउथोपना इहौ नम थबंग ngamloi Ratan Bukudata wanted Lauthopa Handukadabani Haina, Kutang Jara Henbaki Kumjang Changslakiba Mafanda, Sarugiakiba Kondram, Ratan Fondo Kibada, Sarkan Mahaki Matata Maral Pishinduna, Yellow Me Kanana Changslakiba Kumjang, Nati Henbangamloi. Yellow Me Kanaba Kumjang Makatana Changsin Kigani, Masidamiana, Mangon the Mating Pangbi Hike. I never demand Taliba, Yellow Me Kanaba Champion, I never champion with the Mantaliba, a Kuibu, Adu little by Bumba. Aran besar tabakanda miam maktik nathe thamakanda yeu sinam thana bachin ba thongdo ngasi ding miam na loina khange ba madu dang ta iselen sobni ngasi di ai miam nga tholakanda leiba government gi aran ba thongna ai miam dagi tokai tan moi amadi miam dagi tongana lebu ngamoi ai di ai gi punsi di sang ba ai gi last 30 years ai gi sa do ngi punsi hoji bokta miam gi thamak rokanda miam gi Pakolo Kanda, Miang, Puna Samina Kanda, Mungai Zabai Sina. Adubu, Goming Aran Matu, Krana, Matamkra, I Miamata, Yamtun Ubapangitre. Adubu Nasidi, Tapsana, Madu, Miam, Tokanda, Miang Tabak Tomjin to Madu, Yaudani, Yawuni, Abidu, Hazaluna in Miamaka, Tosepone. Why in the Miamaka talk with the Madugi any consequence, Madugi Miam Lapie. Mamang the Aigidamta Miamal, Tani Humta Lipiguna, Nasisu, I want to lack any consequence that. Nasi Manipur Miam na, Yellow Me Kanbo Pama Miam, Manipur Kanbo Ama Miam, I get them to Lepakan, I get them Tazabu, I legeri, Amadi, Manu Miamasu, Nasaina, Aduma, Miam to Lekanda, Miam, Amana Telakanda, Tumba, Yellow Me Kanbo Menda, Mona, Miam, Tinu Pamada, Nasi Miamna, Mapumana, Sozuk Pinabu, Matin Pinabu, Miam, the Tamoichan Kamjari. Amaramda Chara Hindagi Kongzanga Duda Sawiakibi, JST ILPS Women Wingi, Hanagi Kandana Nganbina, Ratan the wanted Lautopasi, ILP Ihonam Tanapa Honabani Haiba, Henamek Senghale, Government ki Ware Pasi, Manipur Ladiba Civil Society, Organization Sing Mutat Nabatawni Haina Logani, Mama Wibi Sing Mahapu, Namduna Pana Honaklabadi, Mundata Natana, Akanba Ihoka Singani Haiki. Nyamlaba kan senjariba mioi sida badanam pira kanda adugum wante to lautho kanda nathera ga chakhina bohona bapum dugi mayok ta ekoi lei lepkani aduga isa mungani aduga loina na manipur da leiriba akoi gi indigenous people oiro natre hairaga issue khuding makta india manipur government na solve tawbangam daba manipur praja na solve tawna bohona rakpada sangchalak khuding makta makhoi ni yekhai ba pirak pa punamak se ekoi choidan maki mayok na jagani JST ILPS Women Wingi Convener Apabina, Manipur Government Ratan Gimataka Lautopa wanted Kudata Handukadabani, State Asigi Yellow Mission Kanaba Bill, Atuamatam the Ek Ponduna Chan Hangadabani, Ratan Gidamak Mama Oibising Lepli Haiba Kaudaba Fay Haike. Democracy Haraga democracy one to Slay Latana, Yamna Lana. I quite right to life, right to living, right to indigenous people do punamak simat laga makoy gi khubam na sana bade suknya yaro asoba paratam digani haiba wafam sitam
Sarug Yakibi TG Higher Secondary School की नुपी मचा महिरोय अनिना रतन फाबे यारोय महाकिदमक महिरोय सिंगना लेपली हाइनसु ISTV न्यूज़ तफंग तोरखी गनी नम अदुम मखाता ना अदुम चंगजन गनी फारसु फारसु आलपी चना द्रुबो अदुगो वांटेड मरम चादन वांटेड लाउथोगा इरांग सिबु नमदन अब होनरे अदुगो फासु फादे अदुम मिरोड ओइना बसिन बगी महुत फारु लाओ मासित फम लेरे अखोय मैम लेरे माइदम Khomdram Ratan Masamag Yauna Numidang Thinglaba Pauba Kongjang Jangsin K Nungtilgi Matamda Tangmaiban Kendragi MLA Kumuktam Joykishan Amade Kaishamthong Kendragi MLA Laishom Ibom Jalaktuna Ratan Gawari Watai Sanake MLA Anina Paumishin the Fondokibada JC ILPS ki convener Oiramba Ratan Gimatakta wanted Lautokuna Changsiliba Kongjang Namthanaba Honariba Mai Pakpangamloy Ratan bu Manipur Sarkarna namduna faduna kaisum sangda thamkrabasu Ratan gumba maraibak nungsiba miyoi lising thorkani haike Pudi iho kaya hawi iho kaya khangtap ta mangali asumna inner line primary system asisu khangtap ta manganaba thoksil nena lawdaba yaroi Manipur Sarkar asina miyam gi apamba aningba ama lakpa matamda afaba tungi jati ki kannaba oirabagadi Madurai da rajniti sanaba leibna kanaroi Sri Ratan Pagrasu Sri Ratan one Karigumba wanted Lautana Sri Rakan Namsan Grasu Sri Ratan Gumba Irecha Kayamatulaga Lamdam Ashikan Honarakan have say Masi Akui Lady Government Natanako Rasniti Walakodam Akui section but Tangai Fati Amaronda JC ILPS ki convener BK Moirangcha Amade Makogi Thomi Singh Athing Bapauba Kongjang Aduda Sarugyake Magna Ratan Masamagna Pong Namia Mamang the Tortuna Kongjang da saruk yaraba asina takpade mahak masa mara leite haina taklabani sarkar na iho asibu namthanana ba lalong kaya silaba sumai pakpa oiroi anauba bill semnana ba kongjang changsin ba horagani Jurachanpur ki JSC ka JSC ILPS ka official oiba wari watai sabagi wafam housing phawpa ki oinadi leitri haina ISTV news na hangba wahang amada BK Moirang chana phongdoke Mia mangda thoraktuna sigumba ekoi ngasigi Kui kutang jara and bagi mapam masih tuna ipung pung na torolaga yaur base masih na tai maramdi ratan na se maral leite highway se kui na kange pante lok tokpuna sigumba JCLPS ke amadi miang yaw si nam tabang amoy mangun na thamliwa du umba wante da se kudak ta handok kadam ni aywa kolawa se kui na ngachi phawai kui lepal leite na ngachi su lauri adu sigumba kolaw sing ngachi marakta makata na Manipur government na kui bill si kui miang yaw opne namasik tauna ba sigumba loroliba Kongtang asida aikoi JCLPS ki oinasu ngasi numi humni marini ki matungda aikoi chapchaba bill lamadi aikoi na changengadaba makhata ba step na singba singado aikoi sungjoi soidana aikoi loragani high step singado ngasi aikoi na lorokpa matam maduda miyam na khangbi ubiragani All Manipur written test successful candidate of Manipur Police Constable Lisingani Tarago Hundoi Vesna Haiduk Tana Leiba Fall Haidu Haina Jatkiba Hing Nungyadagi Jatakiba economic blockade na Impal Jiri Lambida Akaiba Pikre. Blockade Asibu Sogot Pamir Shingna Impal Jiri Pam Lambida Lakpa Manpuba Gari Sindagi Pochai Kaya Chingthakre. Impal Jiri Lambigi Langkong Amasung Awang Kulgi Marakta Ngasi Numitung Mamatungda Kwamana Purakpa DI truck Ama blockade Sogot Pasingna May Thakre Hari. Blockade Asti Thasiki Tangpun Gomdoi Fauba Jatagadabani. Amaronda Constable candidate Chinangarang Ahing Nungyadiki Kaukiba economic blockade Aduda Guwahati Romdagi Lakpa gas cylinder Athan Bapurakpa Gari Amayauna bullet tanker Tara Rom Senapati Manakta Akaitoi Thonkre Thodok Aduda Miyoi Mangarom Sokpagi Manungda Khukhu Sevok Lekaidagi Usam Gojen Chahikun Apokparoton Makokta Kahena Sokpadagi Hauzik Aruba Pibamda Rajmedi Shitida Laikanari Taudodu ki matangda All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union ge General Secretary Anil Maitaina akan mamongda yaninda phongtokre ban kaurabasu karigumba warning amata pidana driver sing adubu hat lage haibagi matagum chathariba thawong sing laibak thibani sarkar na kairiba gari amadi shoklaba miyoi sing asi matik chana yengsinbiu natrabadi union asina gari chenba leblak payabagi khongthang sing lorkani haike Hello, ngasi driver sing yam tin sok pa serious oi ba mo ngam da tawak pasidi ta sena hagre driver ni na masi tumina lai banga moy Manipur government na chung masi ki chapchaba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯄꯣꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯁꯨꯡꯄꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯊꯝꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯠꯂꯁꯨ ꯁꯤꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤ 40-50ꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯨꯡꯖꯥꯎ ꯊꯥꯗꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯀꯛꯄ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ड्राइवर अमना हाइखिबदा सेनापति बाजारदगे इम्फाल लोमदा खरा लागलगा पेट्रोल पंप अमगी मयादा गाड़ी मयाम पुलप खामलगा लेरिंगैदा मथोंग मरम खंगदना नुंगना थोमजिलखिबने एस्कॉर्ट कन्वॉय ओइना चतखिबा सीआरपीएफ पर्सनल सिंग अदुसु येंगदुना अदुमक लेखि हाइरे सरकार न मतिक चाबा खोंथांग लोकट पिद्रबदे गाड़ी थौबा ngamdabagi फिबमदा लाकले सेगमाई बॉटलिंग प्लांट की मैनेजर जेट पानमेना हाइखिबदा थोखिबा थौदोक अदु लाइबक थिबनी मखा ताना असिगुंबा थौदोक असे अमुका न थोक्तबा ओइसनु हाइके The kind of incident that has happened today, attacking on the drivers and the bullets and the vehicles in the midst of convoy movement, this is a condemnable act of violence, and we want to express our sympathy and unhappiness for those who has endured the brunt of this violence, and we also want to take up at appropriate level so that these things will not recur again. Economic blockade sogotani jingnabasingna senapati da gari kaya amangata thuankhre tongan tongan ba polam kaya gari dagi jingthaki police na blockade sogotani jingnaba mioi ahum su fakre haide amaromda Sada Hills की मफम कया दसु ब्लॉकेट सोगतनी चिंगनब सिंगना गाड़ी कया अमांगता थोअनके मीडिया हाउस अमगी पोचै पुरकपा गाड़ी अनि कांगपोकपी थोंग मनाक्ता अमांगता थोअनके हाना यूनियन मिनिस्टर ओरंबा नजमा ए हब्दुल्लाबो मणिपुर की अनोबा गवर्नर ओइन हाबखिबक लोइनाना स्टेट अनि यूनियन टेरिटोरी अमगे गवर्नर सु इंडिया की प्रेसिडेंट हाबख्रे गवर्नर सिंह अदुदी असम की गवर्नर ओइना बनवारी लाल पुरोहित पंजाब की गवर्नर ओइना वीवी सिंह अमसुंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर ओइना प्रोफेसर जगदीश मुखीनी नजमा हेब्दुल्लाबो मणिपुर की गवर्नर ओइना खनले हाइना हेक लाउथोखिबगा अवांग नोपो की न्यूज चैनल अमगा अखन्नना उनबदा सेंटर अमसुंग मणिपुर मियाम की मरक्ता हेन नक्सिनहनबो होटनबना माकी अहानब थबक ओइगनी हाइख्रे मणिपुर की मियामना सेंटर दगी तोखाइबगी फिबम अमा फाउरिबसे होंदोकपताई लालौबा ग्रुप सिंगा वारी सानदुना तंगदु लेताब फिबम अमा पुरकनबगी मतंगददे माकी ओइबा मोट पियु हाइबे याकिदे इशू असे प्राइम मिनिस्टर अमसुंग होम मिनिस्टर गा हान तानगनी इरोमचनु शर्मिला की मतंगद पल्लदुना अफस्पा की मायोक्ता इरोमचनु शर्मिलाना चरा हेनब तोकलगा माकी खोंजंग शांति ओइना चथरिबसे यानिंगी हाइके नजमा ए हब्दुल्लाबो मणिपुर की गवर्नर ओइन हबलकपदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना तरामना ओ इहाइना बीजेपी लेजिस्लेटर यूनियन की लुचिंगबा खुमुक्तम जयकिशना पाउमिसिंग फोंदोख्रे बीजेपी का ऑफिस पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा महाकना मखा तारदुना यूनियन गवर्नमेंट महाकु गवर्नर ओइन हबलकपसे लमदम असिगा यामना चानगदबा गवर्नर अमो इगनी नजमा हेब्दुल्ला माइनॉरिटी की दमक यामना खनबा मिशक अमो ओइबदा नतना नुपी सिंह हक की मरमदा अकनब खोंजंग चंगसिनबा मिशक अमनी महाकना मणिपुर की गवर्नर हेक ओइबगा माइनॉरिटी सिंह की तफम थोप थबक लोखलकनी हाइबगे चप चाब थाजब लै शासन लेत्रब लेबाक असिदा महाकना अफब शासन अमा सोइदना पुरक्प ngамगनी बीजेपी की माइकैतकी महाकबु अचौब थोरम अमग लोइनाना ओकननब सेम सारे हाइके कांग्रेस की गवर्नमेंट सिगी गवर्नेंस लेत्रिबा अदुगा अखोई की मथुंग मरम खंगदबा फिबम अमद लेरिबसी अखोई की नजमा हेब्दुल्लाना गवर्नर ओइरगा अफबा गवर्नेंस अमा पुरक्तुना तंगदु लेताद्रिबा मयाम असे अफबा लेंगा अमा लागनी हाइबसी अयाना थाजब थमजरी मणिपुर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा मियामना फंगफम थोप चेंगसिंग निंगथीना फंगदबगी मतंगदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मीटिंग मखादा तोंगान तोंगान केंद्र सिंह लेरिबा मंडल सिंगना पाक सनवाकन मिफम चथख्रे
उरीपोक केंद्रदा उरीपोक मंडल सिंधुना उरीपोक खाइदेम लेकाई NRL ऑयल पंप मनाक्ता वाकन मिफम चथखरे पासोई केंद्र की ओइना पासोई बीजेपी मंडल सिंधुना क्वाकैथल थंगनाउजम लेकाई पांथोखरे खुंद्राकपम केंद्र की ओइना खुंद्राकपम बीजेपी मंडल सिंधुना खुंद्राकपम मखा लेकाईदा वांखई केंद्र की ओइना वांखई बीजेपी मंडल सिंधुना तेलीपतीदा अमसुंग कैसामथोंग केंद्र की ओइना कैसामथोंग एलांगबम लेकाईदा बीजेपी मंडल सिंधुना वाकन मिफम सिंह चथखरे ngasi wakan mifam aduda miyam gi cheng mangba yaroi chakhauda rajniti tawbiganu haiba placard sing siznaki kaishamthong elangbam lekai de chathakiba wakan mifam amada BJP Manipur Pradesh ki president KSH Bhavanandana National Food Security Act ki makhada miyam na phangpham thokpa cheng sing phangnaba BJP na honagani athuba matamda central government ka tanaduna हौजिक थोकलिबा नेशनल फूड सिक्योरिटी की मतंगदा मियामना कानबा फंगद्रिबा असि की मतंगदा यंगसिनबिनाबा सेंटर दगी टीम अमा थाबिरकनबा हायरगनी हाइके चेंग अखोय सुंसोय सोयना फंगनबा होनगनी अदु हौजिकती अखोय चपचाना मसि कमसे खंगबनिना याम थुना अखोय सेंटर दा चचरगा अखोय सेंटर की लीडर सिंग दा हायरगा सेंटर की टीम अमा थारागा मसि सोलिबसि करिनो हायबसि लोइनमक मोइना येंगला मतुंग सिरिसदा मसि प्रजादा फंगद्रिबा अखोय प्रजा की हक हाइबा तारे हक सिंजे अखोय फंगननबा सुंसोय सोयदना अखोय बीजेपी की टीम ना दिल्ली दे चलगा मयांगी अवाबा सुंसोय सोयदना कोहलन जरगनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु खांगाबोक बीजेपी मंडलना सरोजिनी ऑयल पंप मनाक खांगाबोक तवाकन मिफम चथखि मिफम अदुदा पार्टी की हानगी वाइस प्रेसिडेंट TH जदुमनीना मणिपुरदा एक असि मवोंग चुमना पाइखतुना लाइरबसिंगी हक मतपिगनु हाइखे खांगाबोक मंडल की प्रेसिडेंट लाइश्रम तोंबखुमन अमदे पार्टी की अतै लुचिंगबी कयासु सरगयाखे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मपुंग फाना चना हंदुना लाइरब मियाम की चाकथिंग फंगलु हाइना लांगमैदोंगदसु वाकन मिफम चथखि यारिपोक विष्णु नहादसु ओइनाम हरिदास अमसुंग बीजेपी मणिपुर प्रदेश के थौमी कयाना वाकन मिफम चथखि वांखेम केंद्रदा लाइरब मियाम सिंगी चाकथुंग लनाई पैसा तानफम ओंथोकपा लाइबक थीबने हाइना ओइनाम हरिदास न फोंदोखि बीजेपी तमेंगलोंग मंडल नसु नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की फंगफम थोकपा चाकथुंग फंगलु हाइबा दाबिदा तमेंगलोंगी मंडल ऑफिस दा वाकन मिफम चथखि खोंजंग अदुदा ADC तमेंगलोंगी वाइस चेयरपर्सन गुइशिना हाना मिनिस्टर ओइरंबा समुएल जेंदाइसु सरयाखे समुएल जेंदाइना लाइरब मियाम सिंगी मतेंग पांगनबगिदमक इंडिया गवर्नमेंट पास तौकिबा एक असि तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की ओइनदी लाइरब मियाम बु मतेंग पांगबगी महत्ता कनागुंबा खरे के पॉलिटिकल की सहुमना मियोय खरा खकी स्कीम ओइरे हाइखे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग मरी लेनबा अथॉरिटीना मियाम की खुदोंग चानबगिदमक अथुबा मतमदा असोइबा अरानबसिंग चुमथोकनब होनगदबनी हाइखे फूड सिक्योरिटी एक्ट से तमेंगलोंग से मिसयूज तौदुं लेरे मसी मा थिंबियो हाइबसे अखोइदि गाना सेना अखोइना उच्चबवानी अदुना आइना थाजै मदुदि हौजिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अदुगा कयामरुम मसी फूड सिक्योरिटी एक्ट द इन्वॉल्व तौरिबा मखै असिना मसी अथुबा मतम असिदा सेंगदोकलगा प्रजा के अवाबा मखै दु रिलीफ तौबियो हाइबसे मसी धरना अखोइना स्टेज तौजबवानी अदुना बीजेपी ओइनाम मंडल रसु ओइनाम कैथेल वाकन मिफम चथखि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की चेंग मरु अमा फाउबा मतपेयारोय चखाउदा राजनीति तौबिगनु हाइबा प्लेकार्ड सिंह सिजनखि बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट एजुकेटिव मेंबर्स ओरिबा ओइनाम मंडल की स्टेट कोऑर्डिनेटर खुमुकचम जीवोना कांग्रेस लेंगाकना मियामदा मतम चाना अमदि कांगलोन चुमना चेंग फंगंदबसी लाइबक थीबनी मियामदा चेंग सुना फंगंद्रबदी सेंटर वाकलगनी हाइके बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट एजुकेटिव मेंबर एन रतन मैतै अमदि हैंगांग मंडल न सिंधुना लाइफम खुनौ दवाकन मिफम चथखि खोंजंग अदुदा पार्टी की लुचिंग कयासु सरुक याखिबक लोइनना हैंगांग मियाम गिदमक पिथरकबा PDS की पोलम सिंह मांगहनबा यारोय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा फंगबा चेंगी चाकथुंग बेनिफिशियरी सिंगदा योहनगदबनी राइट टू फूड सेमदोक सेमजिन तौबा यारोय हाइना दाबी तौके निंगथौखोंग कैथेलदसु बीजेपी मणिपुर मंडल न सिंधुना मियाम की वाकत मिफम चथखि खोंजंग अदुदा निंगथौखोंग अमदि बिष्णुपुर म्युनिसिपल काउंसिल की बीजेपी की काउंसिलर सिंह हंदक मिखलद मिरेप ओइगनी हाइना चोंगथोकदौरिबा मिसिंगसु सरुयाखि मियाम की चाकथुंग मलिबसि कनाननो हाइबा खंगलब फावबदा हौजिक येंगदुना लेबगी मतम नत्रे
Miam Hauna Kongjang Changsinbamatam Oire Haina E Dorendrona Fondoki. Oda sil pole pira jen madi makoi duty ni sari basi kanano mayam kanbiro kanana mayam ki siang sari bano mayam ki kerosin thai bano asugma kerosin chari ba siang chari ba sugma mayam lai ba sing che sari ba se mayam chang namu kandi auto on che haina mayam kham na khulum jari BJP Manipur Pradesh amasung Kumbi Mandal nasu sinduna wakan mifam Kumbi Lai Santhong Maitai Sanglen da chathaki BJP ke wangangoi en mangisu khongjang aduda saruyaki Mamang Thagi Tang Kungamapanda Tripura gi Khumnom da pangthokiba Northeast Indigenous People's Parliament da saruya bachkiba Coalition for Indigenous Right Campaign Sarkar gi Mio Yankhai Mangana Saba Youth Front ke kangbu amabu Tripura Police na Assam ka tainaba Juraiwarida ahingama detain tawduna thamkibabu Youth Front asna penda phongdokli ngasi desam gi office pangthokiba pawgi mifam amada Youth Front asigi co-convener Rajesh Yumnam na phongdokibada People's Parliament Yauba Youth Front ki kangbu maram chadana detain tawba habase Indigenous People singi hak matnabamadi namthanaba khotnare takpani Parliament adu pangthoklaba matungda miyamgi achauba khongchat chatuna yellow mi singi hak kannaba kholau kaya lawbaga loinana ware marisu lawki hari Illegal immigrant singbu northeastern state singda khunda laita handaba amadi sakhangnaba political mechanism natraga thoksil amata puthokpa yaroi point number 2 da puari ga sago naraklaba mafam sing khanggadabani amadi mingna singba hongto hongjin tawba yaroi North East ki yellow mi singi education system namthaba yaroi amadi aroibada North East ki yellow mi singi maruoiba Tripura ki maruoina Tripura ki yellow mi singi lamsing ngangnaba constitutional provisional khara thambinaba haiba warep sing asi lauki Tera lai haina khangnaba pasoi kendrada hana MLA oramba nongthombam ibom chagi mitam amangase Model Higher Secondary School ki campus ta hangdokre Model Higher Secondary School asi laikhidraba nongthombam ibom chana linkhatlambani ngasi gi thoramaduda Social Welfare Minister A.K. Mirabai MP Dr. T. Maina Education S ki Director N. Pravin Hanagi Manipur University ki Vice Chancellor H. Tombi amade Model Higher Secondary School ki Principal H. Ranjit na maroiba mir sing oina sarugyaki MP Dr. Mainana Education Sector si afaba khunai ama oina na bhona bada yamna maru oi masi khangna ngasi mirol na afaba lambida changsin si haike Minister A.K. Mirabai na government asina Mahai Masingi Lamda Ahenba meeting Changduna sector asi Pagat Hanab Honari Oza Singh Kaktana Tana School gi Lairipa Committee Singnasu Ahenba meeting Changbiu Haiki subject kudin mati mapam seloi kudong piga to ibanina lairipa aikoi tongan ba ama katang item ama katang na tabanina masi kera gi wang da la ki da na ba aikoi kunna dalan mina duna onaban CM da aikoi parsu tang da orga masi mapam masi de gi ungdo piga nu hai base masi haina ba gi kudong ba ama tangdi ya aikoi masi haina ba simina si hai base alamun sinda na se invite to jani ISTV na Haksel Gamari Lainana Puthokadaba Hello Doctor Thasigi Kungamanga gi numidang wairam pung taruk tagi Sagol Sen Khudingi Sandokpa Horagani Doctor Singda Miyam na phone gi khuthangda hangningba khangningba khudimak khudong chaba pigadaba thoramasi Sagol Sen Khudingi numidang wairam pung taruk ta sandokadabani masida Miyam na thoramasi gi khudong chaba lobibaga loinana mapung phan binaba program committee gi convener M Gauramaite gi Gerald Amana appeal tawri Haji Pau Marathana Temba Bramtang Luminasi Build your success BYS Palace Compound Machalema School 6% tabang angara pasi no ba masung BYS coaching institute ani matra grade division BYS ki hostel da leja na BYS ki connection to return course ani ma yawa ga mai pa pasi angara kiwen Admission is going on Special course Hauzaragani Department of Agriculture and Directorate of Rural Development and Panchayati Raj ki Progress Assistant Village Level Worker Office Assistant cum Computer Operator LTC Village Extension Worker Field Assistant ki Special course Hauzaragani Class Haubagi numir August ki tangoni thoi nungthugi pung ahumdagi pung 5 ga minute 9 faugani akupa marogi damak Proactive Academic Wakatil Imphal the contact of you Forest Guard lobagi aiba changing damak special course Hauzaragani General Knowledge English Maths and Science special emphasis pizagani September ki tang 5 dagi class Hauzagani matam nungthugi pung ahumdagi 5 ga minute 9 faugani akupa marogi damak Proactive Academic Wakatil Imphal da contact of you
ब्रेक की मतुंग दा अमुका नताम नुचरी मखाता पाउदा कोऑर्डिनेटिंग बॉडी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ना मितई बो भारत की शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चललु हाइना हौकिबा अगस्त 8 की चथरखिबा वाकन मिफम ngasisu वांखै अंगोम लेकाय द लेबा वाल यूनाइटेड क्लब की लंपाक त चथकी देसाम हेड ऑफिस की थौमी कयाना सरुक यादुना चथखिबा वाकन मिफम अदुगा मरी लेनना देसाम की प्रेसिडेंट अंगंबना चंगसिलिबा खोंजंग असिना लंदम सिदा लेरिबा मैते इंडिजिनियस पीपल सिंबो कन्नबगी अमतंगायरब उपायनी लिसिंग अनि तरागुंदोगी जुलाई थादा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ना भारत की प्राइम मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे मसी पाखुम ओइना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ना मितई बो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहनबगी मरोइबा मचाक अनि इथनोग्राफी अमदे लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमी सर्वे अमा पिरकनबा लेंगाक त खंगलखरबनी हौजी फाउबा सरकार असिना थबक पाइखतना लेरी लागलिबा असेंबली सेशन दा मेंबर पुनमकना हिरम मसिदा खन्न नैनदुना वारेप लौबियु हाइखे सरकार होइबा लौखतपम थोप थबक सिंग अदु स्टेट गवर्नमेंट लौखतलम मतुंगदा सुसोय सोयदना कोई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अमदे सेंट्रल गवर्नमेंट की मरी लेना डिपार्टमेंट सिंदा थबम तो सेरोन सिंग अदु थागदबनी हाइबो वफम चिमतंग थमजरी लागदबे असेंबली सेशन असि सोयदना हाइरिबा मीटिंग शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चललंगबी तालिबा डिमांड असि मपुंग फाबा थबक अमा ओइना ओंथोलंगबी ओइबा एकोगी अकगनबा हाउस खनबगी तंजादुमा हाउस लेबा मेंबर खुदिमंगना मसी खनरकांदा तालिबा डिमांड असि थबक ओंथोलंगबगी पिरेप अमा सोयदना मकी वारेप अमा लोबिरकनी हाइबगी असेत पथाजबदु थमजरी अमेरिकन फ्राइड चिकन AFC अमसुंग अमेरिकन पिज्जा की ओइबा रेस्टोरेंट अमंगसी चीफ सेक्रेटरी ओनबु किशोरना मणिपुर अहम ओइन हांगदोख्रे बोरिस इंटरप्राइजेस ना थौदांग लौतुना बाबूपरादा हांगदोखिबा थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट KSH भवानंदसु सरुयाखि नॉर्थ ईस्ट की ओइना असम अमसुंग नागालैंड दा असिगुंबा मखल के रेस्टोरेंट सिंग असि हांगदोख्रबा मतुंगा भारत की ओइना हौजिक्ति पुन्ना कुनगनी थोय सुरे थौरंग मरी लेना चीफ सेक्रेटरी ओ नबकिशोर न फोंदोखिबदा असिगुंबा मखल के रेस्टोरेंट असिना तुंग हौरक्लिबा नहासिंगदा हेन मगुल लेबा मखल के पुंसी महिंग अमा पिबदा अचौबा मतेंग ओइरगनी हाइखि मसिना अखोइगे हौरक्लिबा स्पेशली यंगर जनरेशन की मखोइगे लाइफस्टाइल गा जानबा मखोइना पामजबा फूड हाइतारे मसिदा यामना वेस्टर्न की ओइबा यामना महाव लेरबा फ्राइड चिकन अमसुंग पिज्जा बर्गर अदगी रोल्स मखल मखा कयामबगी इवन मोकटेल अमसुंग सिगुम कया से फंगनगदुरी जेनिम्स की डायरेक्टर ने इंशिलगा जेनिम्स की स्टाफ सिंदगी शेल खोंगली हाइना लालौलुब अमन सिरखिबा वाफम मदु ऑल नॉन रेगुलर एम्प्लॉयज एसोसिएशन जेनिम्स ना यामना कन्न यानिंगदो फोंदोख्रे ngasi जेनिम्स की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकपा पाउमी सिंग उनाबदा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ए बसंत ना हाइकिबदा एसोसिएशन असिगा डायरेक्टर देवेंगा करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे डायरेक्टर मसा लाक्त्रिनेदगी हौना एसोसिएशन असि लेरक्लबनी एसोसिएशन असि की मपांगल कनखत हनबा फन खाइगतनबगी वाफमदी लई हाइके डायरेक्टर देवेन मा डायरेक्टर ओइना मा प्रमोशन पिरखी हौजी फोबो ओइरी अदुबो अखोइगे एसोसिएशन दी हारिबा डायरेक्टर देवेन सि मागी डायरेक्टर ओइद्रिंगै ममांगदगी हौना 2011 दगी मथंग अखोइगे दिल्ली वेजेस एसोसिएशन ओइने लेमबदगी ऑल नॉन रेगुलर एम्प्लॉय एसोसिएशन ना ओलगा हाइबदि डायरेक्टर देवेल की ममांगदगी हौना एसोसिएशन असि फॉर्म तौरगा लेरमबन इम्फाल ईस्ट अध्यक्ष की मथक्ता थांगलखिबा नो कॉन्फिडेंस मोशन मेंबर तरागा माथोइना भोट पिदुना माइ पाखरे लोइनाना अध्यक्ष पी बिमोला माइथिख्रे ngasi DC ऑफिस इम्फाल ईस्ट के कॉम्प्लेक्स लेबा CEO ओ लेमतोन के कादा पांगथोखिबा थाजदबगी मोशन अदु खनबदा जिला परिषद मेंबर तरागा मापन की मनुंगदा तरागा निपाल न सरयाखि मोशन अदु खनदुना भोट लौननब हौरकपदा अध्यक्ष बिमोला यावना मेंबर तरेट मपान थोखि उपाध्यक्ष न प्रिसाइड तौरगा खनगदब अदु महाक्सु सरुक यादबदगी एक की मतुंगिना मेंबर सिंगदगी अमक खलगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओइबे याय हाइबदगी के तोंबिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओइरगा मिफम चथकी CEO यावना खनरबा मतुंग मोशन अदु भोट ओइना लौननबा यानबदगी मेंबर तरागा माथोइना मोशन अदु सौगतखिबनी CEO लेमतोना फोंदोरपदा मेंबर तराना जुलाई कुंदा अध्यक्ष की मथक्ता थाजदबगी मोशन अमा थांगलखि
मोशन असिगी मतंगदा गवर्नमेंट के अयाब लौब तंगाई फदबना हिरम असिगी मतंगदा खंगन खब मतुंग डीसी ना अखन्नब मिफम अम कौनब हायरपदगी ngasi मिफम कौबने थाजदबगी मोशन असिदा मेंबर तरागा माथोइना भोट पीरबनिना अध्यक्ष माइथिरे हाइके डीसी ने गोंदा कौ हाबगी अमा पिरके अदुगो गवर्नमेंट के अमा एप्रूवमेंट अमा दी लेवल दगी लौनिंग मरम नाइना गवर्नमेंट के एप्रूवमेंट अमा लौखी गवर्नमेंट के एप्रूवमेंट दगी मतुंग इना ngasi अखोई अगस्त की तांग तरा प्रेसिडे स्पेशल मीटिंग के कोल तौजबनी अखोई अयुक्ति प्रोग्राम मा थोइदगी होजबनी अदुगी अखोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लौब मसनदा होगी 11 जेपी मेंबर ना अखोई सी मतंग दा भोटे थादबा वोटिंग लोइरे थाजदबगी मोशन दको मी 11 ना थाजदे हाबगी फंगी ते साइडी तेलुगी साइड हाइटरे को बेटु साइड मिफम अदुगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओइखिबा के तोम्बिना अध्यक्ष की थबक थोरमदा पेन दबदगी थाजदबदगी मोशन असि थांगतखिबनी मिफम असिदा अध्यक्षना मेंबर अहुम डिस्क्वालिफाइड तौरे हाइना चे अमा पाइरगा लाखि तानफम असिदा करमना डिस्क्वालिफाइड तौरिबनो मतुंगदा असिगुम थबक तौबिगनु मतुंगदा नकल नामतगी ओइबा थबक तौरबदी आइनगी मतेंग लौगनी अध्यक्ष की मथक्ता मेंबर तरागा माथोइना याद्रबनिना अध्यक्ष माइथिरे हाइके अदुना गवर्नमेंट सिगुम तंजा सिदा अचुब उरबा मणिपुर पंचायती राज एक कैसु लेतर खलकबा कि तंजा ओइरगदी कोई मणिपुर की पंचायती राज एक मुतत पिरो पंचायत मुतत पिरो लोइनेना मेंबर हूं गत नतन डिस्क्वालिफाई तौ कोई पुनवा कोई लेबा मेंबर पुनम अगेंस्ट और अध्यक्ष मत अगेंस्ट और मेंबर पुनम डिस्क्वालिफाई तौ बिरो गवर्नमेंट तौनिंग तौनिंग मतम तौनि हरगदी सिगुम गवर्नमेंट की मथौ तब थबसे मन तौ बिरो कनो करिबो हाइ बमी सिंसे ऑर्डर ठोकितना कोई डिस्क्वालिफाई तौ या भी प्रोसेस लागदी कोई कोर्ट सचदना कोई मणिपुर मियाम अमदी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की यंगलगा कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लेबर चामग सुपना निपान हयेंगदगी थबक सुब होरगनी अदुमपो अगस्त थादगी क्विंटल अमदा लुपा तरागा माथोगी खुशुमन पीब ngandrabadi हानगी खुशुमल यावना खुशुमल लौदबकी खोंजंग चंगसनगनी हाइना एसोसिएशन की सेक्रेटरी जनरल रोमेंद्रजीत मोयांगचाना फोंदोखरे संगाइप्रो सेंट जोसेफ स्कूल मनाक्ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा अप्रैल थादगी सिनमी सिंगी खुशुमन फंगद्री अदुबु नौना लाक्पा कॉन्ट्रैक्टर याइफबा एजेंसीना जून तरागा मापलदा खुशुमन फंगलबा कांदा कक्षिननबा लुपा लाख तरागा लिसिंग निफु पिनखिबति लई अदुबु सेंफम अदु थागी ओइबा खुशुमन नते याइफबा एजेंसीना सिनमी सिंगबु मियामदा लान उहन्ननबा अमदे सिनमी सिंगी मरक्ता खाइबुंग ताहन्ननबा होदबिगनु हाइके अगस्त की मतुंगदगी क्विंटल लुपा 13 की चांग पीब ngамद्रगदी हयेंगदगी हौदना कोई मफमजिदा थबक सुबदी सुरगनी अदु यानदी बाबो कोई पैसा लौररोय हानगी पैसा दुसु कोई लौजररोय अदुगा यानद्रिबे पोतिमक पैसा लौजररोय मफमजिदा कोई ई ओरगा सिरोजु सिरगे प्रजा मियाम गिदमकते येंगलकादा एक असिगी दमकते येंगलकादा कोई थबकती सुरगनी हयेंगदगी ngasi ayuk pung taruklom taba matamda singjamai wang makhetri lekai okram lerak water supply pump mapada nupa magi asiba chang ma tawkhalakle miyo asi singjamai thoksom lekai dagi thoksom roman chahi kunthaga manga apokpa ts rajen kawi haire imu manungi miyo singna phongdorok padam hak august ki tang 15 gi numidang wairam mayum dagi thokiba dagi thiba khangdana lakpani haire asiba chang police na lokalaga mokta thamkhre तरामाथु सुबह स्टेट असेंबली मिखलदा मोइरांग केंद्र की ओइना मिरेप ओइगेदोरिबा थोंगाम शांति की अहानब मिखल की कैंपेन होंदोखिबग लोइनाना मोइरांग फिल्म लेकाइदा क्वाक्टा म्युनिसिपल एरिया अमदे क्वाक्टा ग्राम पंचायत खकी ओइबा वर्कर्स सिंगे मीट अमा पांगथोखरे मोइरांग केंद्र प्रोग्रेसिव यूथ फ्रंट न सिंदुर पांगथोखिबा थोरम अतुदा क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल अमदे ग्राम पंचायत के मेंबर सिंगसु सरुयाखि थोंगाम शांतिना मोइरांग केंद्र सि लाइरबना चादा मरिफु ओइबा केंद्र मनी मागना चाही कुंथा तरुक हेना केंद्र से की लाइरब मियाम की दमक मतेंग पांगदुना लाखिबदु मियाम न थमोय सेंगना लौरे हाइना खंगबग लोइनाना मियाम की हेना थबक थोरम पाइखत पंगमननबा मियाम की मिहुट ओइना थोरकपनी केंद्र से की मिहुट न तौरिबा थबक थोरम सिंग फै फते हाइबगी कानब लैते अफपत खुदिमा केंद्र से की मियाम न लेपियु लोइनाना अफब मिहुट अमा मियाम न खनबियु हाइखे मिफम अदुना लाखलिबा मिखल सिदा महापु अमत ओइना थागत हाइनसु यानके चिंगी मरुएना नगा एरियादा चौखथौरांग की थबक फगत अननबा मणिपुर नगा पीपल्स फ्रंट ना कॉन्ट्रैक्टर सिंह पाइखतलेबा थबक थोरम सिंह यंगसिनबा होरगनी हाइरे लोक असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी थॉमस न्यूमाइगे चेरोल अमना हौकिबा चाही कुन्नसिदा चौखथौरांग की थबक के चादमर बुद्रा रोमदे NSNIM ना मांगहल्ले हाइना मराल सिखि
Manipur government NSNIM na work order pinana bakhangalaki basing yakiba asini Manipur government si NSNIM gi makhada leirabra haibasi hangningai oi contractor khudimang na NSNIM gi recommendation lawdana ba appeal tawbaka loinana work order lawnana ba gidamak NSNIM da takna basingi matakta akan bathabak lokatkani contractor singi matakta thabak lokhalakpada civil society amadi miyamna party bullana lawganu hari Chennai da laiba DLM Eco Solution Private Limited na puthokpa tumbangamba biodegradable khau ngasi Imphal da siznaba hokre RS Enterprises na sinduna classic branded panthokiba thoram aduda Manipur Pollution Control Board ki chairman Dr. M.G. Bijoy Minister Wenba Dr. M. Narasu Saruyaki DLM ki director Deepak Mangangna Khau makalasi numit chamaga marifudagi chahi ahum phawgi manungda tumbangamba plastic khau makal amani Manipur da hujik siznari ba tumbangamdaba khau singa mamal manana yonana ba thorang tawri akoi bagi phibam kanbada mateng oinana ba miyamna khau asi siznabiu hari Joint Register of Societies Manipur na khangalapaki matungina amiki past president na August 18 da pangthokani toramba general body mifamadu amiki bylaw na yanadaba maramna pangthoklaroi hairi amiki hauji constitution gi charang na phibam amalairibasi athuba matamda loishinba yananaba isai nomai amade artist pu nungsibiba singna khut thingjin biduna watok asi loishin binaba convener gi cherol amana appeal tawri Journal Educational Officer Imphal West Zone 1 gi Science Unit na sinduna kunthagani pal suba Journal Level Student Science Seminar mangasi ZEO Zone 1 gi Khriyathung da leiba URC Hall da pangthokre Pulses for Sustainable Food Security Prospects and Challenges haibasida pangthokiba thoram aduda ZEO Imphal West District Zone 1 gi School Inspector K. Sonamani Singh Thangmaiban Khriyathung Tombisna High School Headmaster H. Prem Kumar Singh na Marui Mir Singh oina sarwyaki Pangthokliba seminar aduda Kendra Vidyalaya number 1 gi Prabina Khurai jamna ahanba Nirmalabas School gi Hidangmayum Ganailana Anishuba Pakre Khangatlaba makoi anina national level da saryagani hari Imphal East Police Commando na Khurai Salanthong area da khulai lalonba amasung khulai sabakara leire haiba pau phangwadagi Zangsinduna Thibumba ki thabak chathabada khulai sarambani haiba mioi ama fare Police ki PRO ki cherol amana phagalaba mioi asig maming thingom inaw chamaitai chahiang kai manga apokpa leikhidaba hera khurai chaithabi leraktakini Mangondagi nomai shabagi catalog ama marumapan amadi atai khusu khulai kya su fangle hari amaromda Palace Compound area da district asigi police kambu amana thibumba ki thabak chathabada gang member ama phagat pagaloina na mahak na haidorakpadagi atopa mioi ama su fare Pagalaba mioi sing adudi thongnaujam yashna chahi kuntagamari apokpa laikhidraba mani laifam Palace Compound Ningthaujam chawbametai chahi kuntagumdoi apokpa manglem nongmaibung old chekon area dagi ni hari Makha tana thijinbada makhoi mobile phone siznaduna mingonda sel gi demand tawda chenaba mioi ni hari Hoji pawgi marthana temba bre amamok lominasi Compassion Care actions the quality of your life. Commit to be fit, cause your life matters. Hello, Doctor. ISTV's live phone-in program based on healthcare enhancement will be launched on the 25th August, Thursday 2016 at 6 p.m. on ISTV Channel 2. Hurry to get health tips from the guest doctor. Make out your queries. Our telephone number 2442336. Oza, pain relief ointment. Khwang naba, ok sikpa, tang sikpa, phu naba singbada sinaba yarba, lipsam tukna puthok saba. Oza. Miyam ki nuwairaba pausal, mathangda domna Delhi chatpada look active hospitality services na miyam da air conditioned rooms, ethnic cuisine amasung taxi ki khudong chaba tham. Please contact 0999055302 or 0982181945 Look active hospitality services, assurance redefined. Breaking matungda amukan na taram na uksari makataba pauda
कुंभी केंद्र के MLA S बीरना हाउतक तंफा खुनो अवांग लेकाई द हैंड पंप अहुम हुतुना लमदम अदु की मियाम द सिनखरे MLA S बीरना इशिंगी अवाब लेरंबा हाउतक तंफा खुनो की मियाम ngasiदगी इशिंगी अवाब लेररोय लेकाई अदुदा इशिंगी अवाब लेरंबदगी MLA ना होना बिदुना इशिंग फंगन बिबगी दमकतसु कुंजासिंग अपेन बफोंगतोकनखी आंध्र केंद्र द तोंगान तोंगान बलंबी सेमननबा CRF की स्कीम की मखादा सेंटर न थादरखिबा लुपा करोड़ कुंथ्राग मंगा हेनबा सेनफम सिजनतन थमले हाइना हानगी मिनिस्टर निमाइटन लुवांग नंगसी BJP की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबद फोंदोखरे मांग मखातान हाइकिबदा अथुबा मतमदा मणिपुर सरकार मदी PWD की ऑफिशियल सिंगना लंबी असि सेमननबा ई टेंडर पांगथोकतुना थबक पाइखपियु हाइखि मणिपुर सरकार ना भारत सरकार दी पिरकपा पैसा सिजन नद्रे मरम चाना सिजन बंगमद्रे मरम मदुना अकोइना किजरीबसे पैसा से मोइदरी याममदब याय अकोइ मणिपुर की प्रजा की दमतनी यामी लुपा करोड़ कुंथ्रा मंगा कुंथ्रा तोसे यामे मसे हनकत खिगद्रा हैबदो अकोइ नुंसा थी मणिपुर सरकार ना नियोंगी मतुइना थबक तौद्रबा थिका पीद्रबनिना हायना अदुगी चिंग नुंगाइजदबदो ngasi media sing na phongtok pirga media marupang sing gi through da sigi upai sina jarga manipur sarkar da koina hajir se PWD ki chief engineer da hajir se e tendering thuna tawbiu aduga wa order thuna pibiu thabak thuna sem tawbiu lambi thuna sembiu गुरुमयुम विजय कुमार शर्मा ने इबा आइना करिगिदमक इरिबनो मिंथोनबा नैना वारेंगे खोमजिनबा लाइरिक अमंगासी फोंख्रे मणिपुरी लिटरेरी सोसाइटी इम्फाल न सिंधुना DM कॉलेज कैंपस ता लेबा देव लिटरेचर सेंटर दा पांगथोकिबा थोरमतुदा मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साहित्य एकेडमी न्यू दिल्ली के कन्वेनर H बिहारी नारोल साहित्य प्रेमी समिति इम्फाल की हानगी प्रेसिडेंट प्रोफेसर P नवचंद्र मणिपुरी लिटरेरी सोसाइटी इम्फाल की प्रेसिडेंट डॉक्टर P नवचंद्र सरुयाकी लाइरिक अदुगी मरमदा JP वुमेन्स कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर K हेमचंद्रना वांगांकी नंबल खोरी फाबा कम्युनिटी हॉल दा नोमगी अबा जापानीज एन्सेफेलाइटिस की मतंग द अवेयरनेस थोरम अमा पांगथोखरे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल की मखादा डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर बिष्णुपुर न सिंधुना थोरम मदु पांगथोखिबनी कुंभी केंद्र की मनुंग चंबा बोरायंगबी अपर प्राइमरी स्कूल की चही की मना मथुम यंथोपकी थोरम स्कूल असिदा पांगथोखरे थोरम असिदा केंद्र असि की MLA S बीरा JDO बिष्णुपुर KH याइमा DI मोइरांग Y बीरेंद्र सुसरुयाकी ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल न सिंधुन चथर पस्ता लेवल क्विज कंपटीशन की सरुक अमा ओइनंगसे उखरुल डिस्ट्रिक्ट लेरिबा हायर सेकेंडरी स्कूल अमदे कॉलेज सिंग ओइबा क्विज कंपटीशन अमा उखरुल की TTA हॉल द पांगथोखरे रोटरी क्लब इम्फाल नंगसी अचान बिगै गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल दा ई-लर्निंग सेंटर अमदे वॉश इन स्कूल हंगतोखरे थोरमतुदा JEO जोन 2 की M जत्रा रोटरी क्लब ऑफ इम्फाल की प्रेसिडेंट L मनोरंजन JEO जोन 2 की DITS जदुमनी AI रोहिणी कुमार अचान बिगै जूनियर हाई स्कूल की हेडमास्टर KH रंजितना मरोइबा मियोसिंग ओइना सरुयाकी L मनोरंजना लू नाना लई बहाइबसना अफब खुनाई अमा पुरकनबगी ख्वाइदगी मरोइबा पांबैनी हाइखि KSA बोटन्सना यूनिट हांदोखरै निथौजम आशा की यूनिट असिगी प्रेसिडेंट मयांग लंबम निहाबु सेक्रेटरी जनरल ओइना खनखै हाइरि ngasi ayupung taret makai taramdai da impal ukhul lambida lamlai police station dagi meter chani palom chatlaga leba mafam amada bom leire haina bom expert sing changsinduna thijilubada bom oiramdre kyamgai mamang lekai dagi MD Rakibudin Kauba police constable ama kayaw makting da laklaga ngapigani police constable amana कया मक्तिंग लाग खुंजा सिंह थवई उसितना मियामना ताबा यादबा वाही वता कया सिजनरमी हाइदुना कया मक्तिंग मे लेकाइद वाकन मिफम चथक्रे कया मक्तिंग खुल कमिटी न सिंधुना चथकिबा खोंजंग तुदा मियामबु उसि थवइदबा रकीबुद्दीन बॉयकॉट तौरे हरे मियोय अमना फोंदोरपदा ngarang numidang रकीबुद्दीन का हेनबा वांगांग सांगांग सिजनरमबदगी मियामना महापो फानना बखनखि अदुबो कया मक्तिंग की प्रधान मियाम अदु थेमजिनबदगी थोअनिंदबा थौदोक्ति थोखिद्रे महाक नमियाम दा चथरम थवंग अदु नुमित हुमनी की मनुंग दा लाले हाइजेगदबनी नत्रबदी महाक उरुपता मतम पुनमकी ओइना सोशल बॉयकॉट तौगनी हारे हौजिक सानबगी पावमुक लोबिरासी
ngasi sanabagi pauda Jiribam da chathari bataragumdo suba chanam inunganbi memorial mini boys football tournament ki ngasi sanakiba match ta NYC na chikim YC bu goal ani amada thoikhrai ani suba match ta PYC fighton amadi kuki SC goal amata chanadana draw chakhrai lagiba tang taraga mapal da PYC fighton amadi kuki SC final da thengnargani Jiribam की कालीमाई मानतोक चथरीब अहुमलक सुबा के नैना सिंह मेमोरियल लेमरोल कांग टूर्नामेंट की ngasi सानकिबा मैच ता KYC कालीनगर ना SC के एक कसारपु पांचल मापल निपाल दा माइथिबा पिखरे हयेंग हेरा सिंह वेटरन कांग टूर्नामेंट की मैच ओइना KYC LEC बाबूपरा मदि दिबोंग GPB सानरकनी Tongan Mamasana Singi district level inter-school trial cum selection Infalis district oina Kumanna Park Sports Complex September taramasung October tara da pangtuklakani. Saruk yaningba district asigi sanaro singna entry form district youth affairs and sports officer Infalis ki Kumanna Park ta leba office tagi lawrabe yagani hari. Guwahati de September tara dagi pangtukadoriba kungani pansuba is John Junior Athletic Championship ta Manipur ki mahut siluna banupa macha masung nupi macha sanaroi yangkai ga mathoi Athletic Association of Manipur na khankrai khangalaba sanaroi singna thasi ki kungi ayupung taruk makai taba matamda Khuman lampak ta laktuna coach ta report tawrana ba khangali Taraga mathoi suba a Borchan Singh Memorial MU Inter College Women's Football Tournament September 8 taki MU da pangthuklagani MU Sports Committee da affiliate tawba college institution singna September 3 phawgi manungda entry pisilakna ba khangali District Sports Association Bisnupur na sinduna mini stadium ground Bisnupur da team tare na saruk yaduna ngasi dagi taruk suba Dangmai Majabi Kabui Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakiba match ta Amofa Moirangna CYC Chini Konbu Goal ani amada maitiba pikre Hayeng FC Moirang amadi Lashal Lemo Pokpanga sanagani Handak Jammu pangthukiba National Junior Thangta Championship ta gold medal JB Punabada silver lorkaba and Vidyanandabu taram opaki thormama Little Flower Club na sinduna ngaikong khunau community hall da pangthukrai thormadu da kaino gram panchayat ki pradhan W Homeshwar ward member L Syam Kanhai amadi atai member singsu sarwyaki hauji sanabagi makha taba pau boyan thousand dege muklobisi ngasigi sanabagi makha taba pau da football Taratare suba S Birendra Singh Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba match da Yumbu SKYC Awang Sengmai amadi DM Rao Awang Sengmai mai pakre All Manipur Football Association ki ming makhada Imphal West District Football Association na sinduna tha sigi tang tarani thoidagi Sengmai Kangjibung Youth Club Awang Sengmai da team Nepal na saruk yaduna sathariba Taratare suba S Birendra Singh Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakiba ahanba match da Yumbu SKYC Awang Sengmai na Sikal Lilong Sajingbu goal ani amada maithiba pikre SKYC Awang Sengmai gi maipapagi goal singadu TIS apa maiteina match ki taramari suba madi NG Bisorjit na match ki apiba matam gi ahapa minute ani da sanduna match asi maipakhibani Mighty Oraba Sikal Lilong Sajingi Amatangarba goal adu Ji Asingmai na match ki yankai tare suba minute sankibani Match asida SKYC Awang Sengmai gi sanaroi NG Peter da center referee na yellow card piki Sathariba League asigi anisuba match ki sanakibada DM Rao Awang Sengmai na YDO Lamdong Konjeng Laikaibu goal ahum amada maithiba pikre DM Rao Awang Sengmai gi maipapagi goal singadu Boinau MD Sana Saha amadi Susilna match ki kunmanga suba humpumanga suba madi humputara truk suba minute chanduna match asi maipakhi Mighty Kiba YDO Lamdong Konjeng Laikai gi amatangaraba goal adu A Dipuna match ki nipumari suba minute sankibani match asidasu DM Rao Awang Sengmai gi sanaroi Boinau MD Sana Saha Naukcha amadi YDO Lamdong Konjeng Laikai gi A Anau amadi N Singlen da center referee na yellow card piki League asigi mathangi match tha asigi tang taramapalgi nungthil pung ama makhai tabada ahanba match oina YWC Malom amadi Manipur Police Sports Club ka sanagani ani suba match nungthil pung ahunga mini nipumunga tabada BMSC Tabungkhok amadi Sikal Lilong Chajinga sanagani Association asina sinduna ground asida chathariba kuntaruk suba L Sangita Devi Memorial First Division Football League ki
hayeng ahanba match oina nungthil pung ama makhai tabada YAC High School amadi KAC Lambulenga sanagani ani suba match nungthil pung ahunga minini phunga tabada Wafa Wangoi amadi Sai RC Tagelga sanagani Kakching football District Sports Association Kakching na sinduna association na sigi playground da team mari na saruk yaduna tha sigi tang mapal digi chathariba second division football league tournament ki ngasi sanakhiba match da Juvenile Association Kakching na South Eastern Sports Union Kakching bu goal mari amada maithiba pikre Juvenile Association Kakching gi mai papogi goal singadu Indrana na match ki kunmari suba mari humputara mathoi suba minita goal ani sankhi atopa goal ani aduna Deba Barta madi Shankar na match ki ahanba madi nifu suba minita sanduna match asi mai pakhi maiti khiba South Eastern Sports Union Kakching gi amatangarba goal adu Alim Khan na match ki nipal suba minita sankhibani hayeng Super Division gi match oina KPSC Kakching amadi UBSA Mantakka sanagani Thawbal Football District Football Association Thawbal na sinduna Sarangpat Mamanglakai Polo Ground da team Marina Saruk Yaduna tha sigi tang ani diki chathariba First Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da SYDA athokpam na SLYO Tekchambu goal manga amada maithiba pikre ani suba match ki sanakibada RPU Papal na ELYSA Phogdelbu goal ani amada maithiba pikhi Hausil uslap padang asino magyoy ba ay nga saki pao mo lobisi. ICAR Lamphel Patagi Phangba Pauda Ngasigi Khwaidaki Sakiba degree Celsius Kuntra Dasmik Manga Khwaidaki Ingba degree Celsius Kunithoi Dasmik Taru Nungshita yauba ising manil gisang ayukta sada maripu manga nungtilda sada maripu nipal hoiki ngasigi nong chukiba gisang ani dasmik ahum millimeter ni ngasigi marol ba pau amo na pizari Center na wanted lauthokiba jesse ILPS ke hanagi kandana ratan ngasi miya mamangda thoraktuna kuthang chara henbada saruk yakre Police Constable candidate singna kaukiba economic blockade ta gari kaya amangata thokre miyoi manga sokle amade Nazma Abdullabu Manipur ki anoba governor wain hapkiba loinana state ani union territory amagi governor su India ki president hapkre Nasi gede ISTV ni pijaba pau matang selujari nyeng tabiri basingbo amukana kurumjari